Elias FM. Asatoma nakalusu asati kupaliza unava. Epo ndipo patuti sa disconfiar hapo. Story wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyamoa. Story wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyaka banka. Story wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyamoa. Story wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyaka banka. Semana passada do jeito que ajudançou. Aí semana passada do jeito que o homem pulou. A capina ndiye duku ninge chidapa. A capina ndiye duku makate fiesi. A capina ndiye duku kupondo kanunga masomi. Anyamwa bayule napakale anyamwa bayule. Avinimba mwaline kugaza dimba menya kumbusha. Ento makumbushayo ya kumugunda. Makumbushayo ya kumugunda pastori. Epa Neste domingo bro tendo nafikira liko pa. Pastori wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyamoa. Pastori wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyaka banka. Pastori wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyamoa. Pastori wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyaka banka. Enganaram meu pastor. Falaram de novo tipo de dragon. Nada. Da minha cabozi kumbusha kala paulada. Apigwe sani kumbusha ne kala paulada. Vamos gramar na lero ampamenya paulada. Vamos gramar na lero paulada. Todos domingos já não jampo cara para esse paulada. No dia que aprovou o gajo gramou andou paulado. Até então pega kombucha, repente sempre ao lado. Epa, quando sai da church deu uma cena. Quando volta da church deu uma cena. Quando passa na church deu uma cena. O gajo anda com feeling. E quando o gajo começa a pregar, todo mundo sente. Ei, não sei na tua bro, mas essa cena já dá pra desconfiar. Young Legend na panela pequena, cozinha de som. Quer mais o quê? Ndatsandula. Qualquer se ser perguntado conhece quem fala. Ndi babatu, adatibarandie, dine babako. Chuta! Story wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyamoa. Story wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyaka banka. Story wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyamoa. Story wangu ndugu disconfiari. Kutenya minyaka banka. Kutenya minyamoa. Kutenya minyaka banka.